Dobro veče, dragi gosti, ako vas mogu nazvati gostima. Dobro veče i dobrodošli da čujete neku istinu koja je do sad bila sakrivena. Prije nego što dam riječ Gojku Raičeviću, koji pokušava od Crne Gore da napravi Švajcarsku, i književnom kritičaru i književniku Veselinu Brnoviću, želeo bih da se zahvalim Matici Srpskoj, koja nam je omogućila da ovo veče priredimo ovdje. Topla zahvalnost redakciji Dana, gospodinu Nikoli Markoviću, uredniku, mojim velikim prijateljima Vuju Radenoviću, prelijepoj Milici Krgović, Marku Vešoviću, Draženu Živkoviću i svim ostalim novinarima u redakciji Dana. Hvala Blicu Crna Gora, uredniku koji je bio Radmilo Tadić i novinarki Kaći Krsmanović, koji su imali hrabrosti da moje članke objave. Hoće poslije toga Blic Crna Gora biti ugašen, ali to je sudbina medija u Crnoj Gori. Hvala veliko Mišku Jovoviću, uredniku Vijesti. A onda hvala na početku, na kraju, ili možda bolje na početku, gospodinu Veseljku Koprivici, jer ova knjiga jest moja. Ali da nisam imao pomoć Veseljka Koprivice, nikad ova knjiga ne bi izašla. On mi je omogućio u monitoru da iskažem svoje misli, a u štampanju knjige mi je jako mnogo pomogao. Ja bih sad dao riječ Gojku Raičeviću, koga sam predstavio kao čovjeka iz Pokreta za neutralnost, čovjeka koji pokušava da ovu Crnu Goru, jedinu našu domovinu koju imamo, napravi kao Švajcarska. Da li će to uspjeti sa nama, koji smo kukavice, poltroni, to je veliko pitanje. Molim Gojka da progovori. Ja sam spreman da odgovaram na sva pitanja koja mi budu postavljena. Hvala najljepša, osjećajte se prijatno. Hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na promociju knjige To je sve što ne znaš o meni, autora doktora Iva Đurišića. Iako je doktor Ivo Đurišić dobro poznata ličnost, bit će prikladno da pročitam samo najnužnije podatke iz njegove biografije prije nego li kažemo nešto o samoj knjizi, a možda i nešto više o samom doktoru Ivu Đurišiću. Biografije. Primarius dr. Ivo Đurišić rođen je 2. aprila 1939. godine u Budimpešti. Osnovnu školu učio je u Budimpešti i mjestu Gradac, Lješanska nahija, a srednju školu je završio u Podgorici. Diplomirao je 1964. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Kao prvi u Crnoj Gori specijalizirao u socijalnu medicinu, organizaciju zdravstvene zaštite i zdravstvenu statistiku 1974. u Novom Sadu. Radio je kao direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu Crne Gore od 1984. do 1991. a od 1991. do 1995. godine bio je direktor Doma zdravlja Podgorica. Sada je penzioner, bavi se solo pjevanjem i piše u raznim medijima. Od nedavno dr. Ivo Đurišić je izabran za potpredsjednika partije udruženih penzionera i invalida. Pored mog skromnog doprinosa ovoj promociji, večeras, kao što ste čuli, će o knjizi više govoriti i gospodin Veselin Brnović. Naravno, očekujemo i od autora da nam ponudi još neke odgovore na neka važna društveno-politička pitanja, a koja su izostali, odnosno odgovori koji su izostali ili su samo nagovješteni u ovoj knjizi. Ta pitanja ostavljam za kasnije.
pitao sam i večeras još jednom doktora Iva, je li spreman da odgovara na sva ta pitanja. Kaže, spreman sam za sve. Rekao, si spreman da se suočiš i sa hiperaktivnim Katnićem nakon toga. Rekao je da je spreman i zato, tako da očekujemo da ćemo dobiti odgovore za koje nismo imali prilike ranije. Doktor Ivo Đurišić je do te mjere kontroverzna ličnost da bi se moglo govoriti zaista o dva Iva Đurišića. Jednom koji je bio funkcioner Demokratske partije socijalista i istovremeno direktor Doma zdravlja Podgorica u periodu, kao što sam rekao, od 1991. do 2005. Dok je ovaj drugi Ivo Đurišić, kojega večeras gledamo, on se rodio kada je nakon dugog staža u režimskim korupcionaškim aferama i aktivnostima odlučio da umjesto Đukanovića izabere put pravde i istine. Onog prvog Iva Đurišića ja sam poznavao iz vremena kad sam ja se bavio politikom i kao opozicioni političar mnogo puta osuđivao onog Iva zbog učešća u, po mom dubokom uvjerenju, kriminalnoj grupi poznatijoj kao Demokratska partija socijalista. S druge strane, ovog novog Iva Đurišića, pokajnika, spreman sam da podržim i ohrabrim, jer mislim i vjerujem i znam da je pokajanje i u moralnom i u hrišćanskom smislu jedini put do spasenja. Toga je, sigurni smo, i doktor Đurišić itekako svjestan, te ne čudi što nas na samom početku svoje knjige moli za oprost. Citiram: kao svjedok svih nemoralnosti i krađa DPS-a iznio sam u svojim člancima samo dio, računajući da će to biti dovoljno da pokrajne glas razuma kod glasača koji uplašeni glasujući DPS glasuju protiv svoje djece i unučadi. Ovi članci su dio mog života u kom izražavam i pokajanje i molim za oprost što sam nekada i sam bio dio ovog karcinomatoznog tkiva. Nadam se da ćete mi oprostiti ako sam vas negdje kao član DPS-a uvrijedio, kao što svako večer molim Boga da to uradi. Kraj citata. Upravo tako knjiga To je sve što ne znaš o meni funkcioniše kao i hronika i svjedočanstvo o bezumlju jednog režima u najnovijoj istoriji Crne Gore. Ali i donosi molbu jednog pojedinca da mu se oprosti što je pod pritiskom tog bezumlja u jednom dijelu svog života zaboravio i ko je i šta je i na šta obavezuje junačka etika njegovih predaka i na šta obavezuje univerzitetska, a posebno ljekarska diploma. Nadati se valja da će biti još Iva Đurišića, pokajnika, koji će se makar ikad u životu prisjetiti i kao doktor Ivo Đurišić javno se i u nacionalnom i u ljudskom smislu legitimisati. Citiram izjavu Iva Đurišića objavljena u Danu 1. aprila 2011. godine. Tekst nosi naslov Srbin sam, govorim srpski. Citiram, bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Ivo Đurišić saopštio juče da je odlučio da javno progovori na pitanja predviđena predstojećim popisom stanovništva i na taj način ohrabri one koji se plaše da kažu da su Srbi. Srbin sam, govorim srpskim jezikom, pravoslavni sam vjernik i crnogorski državljanin. Učio sam se na Gorskom Vincu i nikada neću zaboraviti stihove o kukavno srpstvu ugašeno, zla na živjeh, tvoja svakolika, s najgorim hoću da se borim. Kraj citata. Razotkrivanje malverzacija, krivotvorenja, ucjenjivanja, podmićivanja i čega sve ne prilikom pripremanja i sprovođenja popisa te 2011. godine bila je tema kojom se Đurišić mnogo puta bavio. Isto važi i za brojne afere koje su potresle sve izbore za vrijeme Đukanovićeve diktature, koja još traje, kao i korupciju u zdravstvu i raznim drugim opštinskim organima grada Podgorice. Sva ta svjedočanstva ne otkrivaju ništa novo, što prosječno informisani i savjesni građani u Crnoj Gori sam ne uviđa. Ali je dragocjeno to što te dokaze i svjedočanstva istura i potvrđuje neko ko je sam bio učesnik tih zlotvorenja. Pa ipak ima nešto što Đurišić u svojim tekstovima često izbjegava, a mene posebno zanima
Ono što mene posebno zanima su upravo prećutani detalji, a posebno imena direktnih učesnika u režimskim krivotvorenjima i kriminalnim aktivnostima. Kako ja nisam književni kritičar, to je moj prijatelj koji će da govori nakon mene, spletom okolnosti, nego sam opet nekim spletom okolnosti urednik jednog medija. Ja ću, pored uloge koja mi je povjerena, postaviti nekoliko novinarskih pitanja, za čije odgovore, siguran sam, postoji interesovanje večeras ovdje među vama, a i siguran sam da će doktor Ivo pokušati da da odgovore na svako od njih. Na neka od tih pitanja doktor Đurišić je dao odgovore ranije kroz svoje pisanje u izjavama, saopštenjima i kolumnama koje su objavljene u knjizi, ali nekih se samo ovlaždo tako da očekujemo malo više detalja večeras. Jula 2005. Ivo Đurišić je protjeran sa mjesta direktora Doma zdravlja od strane Miomira Mugoše, ondašnjeg gradonačelnika, i Miga Stjepovića, današnjeg gradonačelnika, ondašnjeg ministra prosvete, i u danu od 29. juna 2011. objavljen je tekst pod naslovom Crna Gora ima 6.000 zavisnika. U tekstu se navodi da je, dok je još obavljao poslove direktora Doma zdravlja, imao interni registar zavisnika psihoaktivnih supstanci u glavnom gradu. Citiram, po tom registru tada je u Podgorici bilo 3.460 narkomana. Dokumentaciju sam uništio, plašeći se da će moj nasljednik zloupotrebiti, kaže Đurišić. To je jedan detalj koji bih volio da čujem objašnjenje malo kasnije od doktora Đurišića, kako je došao na ideju da uništi dokumentaciju. Dalje, odlomak iz teksta pritiskao glasače u prisustvu Mile i Filipa. Naveo je da je zamjenik osnovnog državnog tužioca kazao da je zbog izbora 2001. godine zaposlio 200 ljudi i da je DPS od tad dobio 4.000 glasova na tim izborima. Onda, citiram dakle sve vrijeme, nije tačna konstatacija Zorana Jelića da na jednog zaposlenog dolaze 4 glasa, jer zapravo dolazi 20 glasova. Evidentno je da u ovom vremenu niko iz DPS-a nije reagovao na moje tvrdnje, niti je probao da ih pobije. Pa malo dalje kaže, on je kazao da je tužilaštvo upoznao sa primjerom pritiska na zaposlene ukoliko ne izađu na izbore i ne glasaju za DPS. Dakle, iz ovog što sam rekao, iz ovog što ću da kažem, ponavljam da postoji izvjesni rizik da Ivo Đurišić nakon ovih i ovakvih priznanja koja ste čuli, one koje ćete čuti, da se iznenada sretne sa pomenutim hiperaktivnim specijalnim tužicom Katnićem. A pitanja koja sam htio da postavim, vjerujem da interesuje i većinu, su sljedeća. Može li kritičar režima Mila Đukanovića, doktor Ivo Đurišić, prizvati sjećanje na period aktivnog promotera vrijednosti koje je zastupala kriminalna grupa Mila Đukanovića i odgovoriti kako je saučestvovao u kupovini ljudskih duša, kupujući glasove za DPS od osiromašenog naroda? Drugo pitanje, kako je i da li je ljekar humanista Ivo Đurišić učestvovao u poslu stoljeća i šta zna o švercu cigareta? Šta može reći doktor Đurišić o mahinacijama u Kapu? Procjenjujem da bi bilo zanimljivo da čujemo kako su kriminalci iz vlasti instalisali svoje ljude u opozicione stranke. Možda nešto Ivo kaže i o policijskim i parapolicijskim crnim trojkama, koja su obilježili period dok je bio dio kriminalne organizacije zvane DPS. Šta se je to desilo? Koji je prelomni moment posle kojeg se zazvonila zvona savjesti i Ivo Đurišić rekao, preko ovoga ne mogu preći. I moje posljednje pitanje se odnosi na ranije citirani tekst Srbin sam, govorim srpski, iz dana objavljen u dnevnom listu Dan. Da li je slučajnost da je objavljen 1. aprila 2011. ili je to bilo
prvoaprilska šala. Ako ne odgovori na sva ova pitanja, ja neću zamjeriti, jer sam siguran da to nije iz straha. Porodica Đurišić je platila cijenu ovog političkog angažovanja i to upravo od nekadašnjih najbližih prijatelja, koji su, između ostalog, njega i njegovu suprugu ostavili bez posla. Također vjerujem da i vi kao Ivovi prijatelji nećete zamjeriti što sam pokušao da kanališem ovo veče u pravcu možda neobičnom za promociju jedne knjige, ali vjerujem da doktor Ivo je, kao što smo rekli, sa ovom knjigom i svojim radom posljednjih godina potvrdio da se opredijelio da ostatak života provede u borbi za istinom i pravdom. Ja sam time iscrpio ovo što sam planirao da podijelim sa vama. Pitanja ću sad da predam Ivu, a od njega očekujem da odgovori na ista. Hvala. Ne treba mi advokat, jer i kad su me prvi put pozvali, ja sam išao bez advokata. Pa evo, što se tiče narkomana, jer to je bilo prvo pitanje postavljeno. O narkomanima se ćuti. Narkomani su djeca visokih rukovodilaca. Narkomani umiru na taj način što se na tržištu pojavljuje čista droga koja se prodaje pod sintetičkom drogom i ti nesretnici sebi ubrizgavaju čistu drogu i obično poslije toga umiru. Nije tačan podatak da u Crnoj Gori ima toliko narkomana koliko danas kažu. Narkomana ima, ja to objavio u Monitoru, tu mi je svjedok Veseljko Koprivica, u Crnoj Gori, po mojoj procjeni, kao specijaliste socijalne medicine, u Crnoj Gori trenutno ima oko 60.000. Znači, mi smo zemlja droge, mi smo zemlja narkomana, valja se droga kroz Crnu Goru, ali niko ne smije da je takne. Na pitanje da li sam učestvovao u kupovini glasova, lično nisam učestvovao u samoj kupovini glasova, ali jesam zapošljavao ljude koji su mi donosili na jedan zaposleni 20 glasova. I mene filozofira neki tamo Zoran Jelić i kaže 4 veli glasa. Nemoguće. Ako uđete u porodicu u kojoj su čovjek, žena i 3 djece, je to 5 glasova. Ta 3 sina su oženjena, je to 8 glasova. Oni imaju svoju tazbinu, kumove. I stižemo polako do broja 20, a Vukica Jelić, koja je sad predsjednik, odnosno direktor Zavoda za zapošljavanje, konačno mi izlazi u susret i kaže imamo 10 velikih glasova na jednoga zaposlenog. Stićemo mi do broja 20. Stićemo. Budite sigurni. U ovoj opštoj krađi glasova što radi Milo Đukanović i ta hobotnica, stiće se dotle. Ipak će se stići. Postavljeno je pitanje oko šverca cigareta, koliko se sjećam. Da. U mjestu B na Primorju bila je jedna prostorija gdje su 2 čovjeka u periodu 92.5. dolazili i uzimali svake noći po 1000 maraka. To je jedna prostorija, a ima ih 4-5. 8.000 maraka u džepu 2 čovjeka u jednoj noći. 8 miliona maraka za 3 godine. 4.000 evra, 2.000 evra svakom od njih. To su radili. A znate li što je bilo tada? Tada nam je plata bila meni kao direktoru Doma zdravlja i mojim radnicima 1 marka nedeljno, ako sam uspjevao da pretvorim novac
u marku do 12 sati ili pola marke ako sam na trgu to uradio poslije 12 sati. A umeđu vremenu Vesko Barović, Banja Vujošević i glavni Milo Đukanović, znate što rade? Dovode Tomaševića, Topića, Topalovića, košarkaša iz Beograda i plaćaju im po 1.000.000 maraka. Vama 1 marka, njima 1.000.000 maraka. Pitate me što je bilo u kapu, je li tako? Jedan dan sam sjedio u kancelariji i sestra glavna Marija donosi mi jedan časopis koji se zove Skandal. Na Skandalu slika jedne djevojke koja je, da izvinete svoje međunožje, metnula jednom poznatom Podgoričaninu na nos. Što je rekao čudno u ovoj slici? Pa kaže ona, glavna sestra, pa znate li direktore ko je ovo? Ko? To je D.C. medicinska sestra naša. Odmah mi je rekao zovnite. Ona dođe, jesi ti ovo na slici? Kaže, jesam. Pođe, rekao, u drugu prostoriju, tamo 5 metara dalje, uzmi knjižicu i ajde kući da te vidite što moje oči ne vide. Ali drugi dan ujutro zvoni telefon. Sekretarica iz kapa zove Iva Đurišića. Rijetkost velika. Zove me Mihajlo Banjović. Kaže, Ivo, koliko smo dužni mi domu zdravlja? Ja mislim, rekao, oko 25.000 eura. 25.000 eura. Jer ti teško veli doći kod mene da veli to regulišemo. Nikad nisam vozio, evo mi ga svjedok moj kum Miki Kažić, nikad me vozač nije vozio. Nikad. Sam sam si u kola, otišao sam, ušao sam kod Banjevića, sio sam na stolicu, dočekan sam u tom vasionskom brodu ko kralj. Zvao je šefa finansijske, koliko smo dužni za Iva Đurišića? 25.000 nešto eura. Odmah mu plati. Ja kažem, hvala najljepša, hoću da se dignemo, kaj? Sjedi minut, Verisa. Sad ja znam da dolazi do glavnoga. Bravo. Dolazi do glavnoga. Kaže, znaš veli, mi pravimo jedan spisak. Evo taj spisak, veli. To je 300 miliona koje lažno prikazujemo Rusima jer prodajemo kombinat aluminijuma. Taj spisak pravi LJC, majka one cure, što je svoje međunožje, da izvinete, namakla na nos onom Podgoričaninu. Pa te molimo, Ivo, kod člana DPS-a, da je vratiš na posao. Pogledaj ovaj spisak. Za vas nije važno ko je prvi bio na spisku, ali taj prvi je dobio 61 milion. Ja sam tu curu vratio poslije mjesec dana. Rusi su poslije 3 godine, 4 otkrili strašnu prevaru. I saznali su da su prevareni, ali ne od Iva Đurišića, nego su vidjeli da je to nemoguće. Ja samo jedno pitanje postavio. Za koga su ove pare? Za DPS. Nas i Rusa 300 miliona. Jest. Bravo, Uju. I sad pita mene, moj prijatelj, moram ga tako nazvati Gojko, jer je stvarno prijatelj, pita me, veli, kad ti je zazvonilo zvono u glavu? Sad ću da vam kažem. Maj mjesec 2002. godina. Izbori. Na tim izborima, ja u izbornoj komisiji ispred DPS. I mećemo onaj sprej što se meće u tim majmunskim zemljama po Africi, u Zambiji, Gambiji, Etiopiji, tako dalje, gdje su ti poludivljaci i na jedan put čovjek ulazi preko vrata. Fin jedan gospodin 50 godina, pokazuje prst da na njemu nema ništa, dolazi do mene, ja posipam, a supruga mi zna da sam potpuno nespretan u takvim stvarima, ja to naspem, čudo Bože, na taj prst. On ode, potpiše se tamo, uze glasački listić
ode u kabinu, vrati se i ubaci unutra glasački listić. I odi sjede na jednu stolicu. Ja čekam sat, dva, on sjedi. Ja mu priđem i kažem, prijatelju, ja sam ljekar. Znam vas, javili doktor. Pa je vam teško, zašto vi tu sjedite? Pa znate što, javili, moram sačekati oca. A kad će doći vaš otac? Pa je on mu pozivao, pogledajte. Pa naići će. Ali on umro prije 10 godina. Pa čekajte, rekao, molim vas, rekao, pa ovo je neka zabuna, pa nemoguće, nema njega u ovome spisku, vamo sigurni budite. Pošao sam do spiska i našao sam njegovo ime. Došao sam, izvinuo sam se čovjeku, čovjek je bio jako učtiv, prihvatio je moje izvinjenje, došao do vrata, okrenuo se i rekao samo jednu riječ. Lopovi. U tom trenutku alarmno zvono u mojoj glavi je proradilo i rekao sam, ljudi, pa ja sam lopov, ja sam sastavni dio ove hobotnice, ja kradem ovaj narod. Eto, tada je zazvonilo alarmno zvono koje je počelo da zvoni, da bi 2005. godine, kada sam istjeran s posla, zazvonio telefon i zvonula me jedna osoba. I kaže, Ivo, pošto ja ne volim da me zovu ni doktore, ni to, ja sam Ivo Đurišić, obični čovjek. Ivo, hoćeš da se nađemo u kafani Alpešop? Ima nešto vrlo važno. Ja dođem, sjednem, on izvadi jedan papir. Ja sam bio, kaže, poslat od Miomira Mugoše, glavnog lopova ovoga grada, zapamtite, glavnog lopova ovoga grada. I Miomir Mugoša me poslao u Pariz da kupim jedan aparat medicinski, koji košta, došao sam tamo, 800.000 maraka, vratio sam se, evo profaktura, 800.000. Rekao je Mugoša, to je skupo, nećemo to kupiti. Ja radim u fondu, veli on. Poslije 2 nedelje stiže kod mene faktura, Montenegro biznisa, aparat je kupljen, 2.400.000 maraka. 1.600.000 maraka ukradenih. Pitao me, imaš li hrabrosti da izneseš ovo? Ne. Tada nisam imao hrabrost. Tada sam bio kukavica jer sam se bojao da će se nešto dogoditi što se dogodilo, da mi istjeraju ženu s posla. I istjerali su je. I ja sam onda pošao kod mađarskog ambasadora, Gojko je to pročitao, da sam rođen u Budimpešti. Taj ambasador je bio naš veliki kućni prijatelj, dolazio kod mene i supruge i ja kod njega. On me je zvao profesor jer je primarijski i to kao profesor. I ja kažem, gospodine Đula, došao sam do vas. Žena mi je otjerana na 33 eura na biro poslije 30 godina. Zbog mene. Možda li mi pomoći? Ne mogu li ništa. Ništa ne mogu pomoći. To je sve u rukama gospođe Ane Kolarević, koja o svemu odlučuje. Mi smo je platili i sve u njenim rukama. Niko to ne smije da kaže. Ni Katnić, ni Ivica Stanković, ni jedan javni tužilac ne smije da takne Anu Kolarević. Ana Kolarević dobija 5.000 od dana. Milice Vujo, 5.000 od vas za to što ste rekli istinu. Zbog duševnih bolova. A ko će nama platiti duševne bolove za 26 godina što trpimo DPS hobotnicu? Platit će 1,2% povećanjem penzije. Hvala na vašoj pažnji. Mislim da sam odgovorio na pitanje gošćenja. Hvala, hvala. Ja ću vam prvo ispričati jednu anegdotu. Jedan moj prijatelj je imao promociju jedne svoje knjige i sretao je svoga poznanika na ulicu i pita ga, kud si pošao? Imam promociju knjige. A, promociju. A to je ono gdje te fale.
Pripremajući se za ovu promociju, ja sam zvao Iva, odnosno čuli smo se ja i Ivo Đurišić i rekao sam mu, Ivo, ja neću te hvalim. Ja ću o tvojoj knjizi da govorim ono što mislim. Biće tu i pohvale, biće tu i kritike. Odgovara li ti tako da govorim? Apsolutno. Ja to od tebe i očekujem. Tako sam ti rekao. Je li ovako bio? Tako je bio. Ja više volim kritiku nego pohvalu. Ime doktora Iva Đurišića, prvog specijaliste socijalne medicine u Crnoj Gori, bivšeg funkcionera DPS-a i direktora javne ustanove Doma zdravlja u Podgorici, nije nepoznato našoj zdravstvenoj, političkoj i kulturnoj javnosti, mada se, mora se priznati, radi o kontroverznoj ličnosti, kao ideološko-političkog prevjernika, koji je od 1989. do 2005. godine bio privrženik, pristalica i poslenik jedne ideološke matrice i režima, da bi poslije toga postao njen ogorčeni oponent. On to i sam kaže, čuli ste ga i vi, i ne krije, i zbog toga je zanimljivije čuti, a upravo smo čuli, kako se desio taj preobražaj i što ga je uslovilo, a o tom dijelom govori i knjiga To je sve što ne znaš o meni. Preobražaj o kome je riječ nije ništa čudno u ovom našem mutnom i košmarnom vremenu i na ovom prostoru. U tome bar nijesmo oskudni. Nijesmo li i sami svjesni svjedoci mnogih ideoloških nedoslednosti, prevrata i prevjera, disidentstva i napuštanja ranijih opredjeljenja i zakletvi, koje se olako zaboravljaju zarad nekih drugih ciljeva i interesa ili uslovljenih ideološko-političkim i moralnim osvješćenjem i buđenjem. Nije su li za to najeklatantniji primjer crveni, koji su se preko noći obukli u plavo, žuto, zeleno ili se premazali svim bojama. No, to je proces promjene mišljenja i ubeđenja, proces podložan sticanju novih spoznaja i opredeljenja. Sjetimo se samo svetog apostola Pavla, koji je nekad kao Savle bio ogorčeni protivnik i progonitelj hrišćanstva, a poslije je postao Hristov izabranik, apostol i misionar. Sve se ovo moralo reći da bi se još bolje i svestranije zagledao lik autora ove knjige i onoga što ona sadrži. Tim prije što i sam naslov knjige, to je sve što ne znaš o meni, na to upućuje. Druga je stvar što se o čovjeku, u to sam duboko ubijeđen, nikada ne može sve saznati ni iz njegovih iskrenih ispovijesti, ni iz ukupnog psihološko-emocionalnog sklopa, jer čovjek je najveća tajna Boga i zagonetka prirode. No, vratimo se knjizi. Autor na jednom mjestu kaže da je to hronika. A ja bih dodao da je ona mnogo više, a i mnogo manje. Ona ima elemente i hronike, i memoarskih zapisa, i eseja, i prkosa, i izazova, i revolta, i pobune, i političke kritike i analize, ali i pamfleta prepunih zvuči, satire i apela na buđenje kolektivne i individualne svijesti. Ali i više od toga, i nezavisno od toga, ona je subjektivno ukazivanje i svjedočanstvo u jednom vremenu, o ideološkim i političkim prevratima, o krizi ideologije i morala, o ideološkim zabludama, košmarima i otržnjenjima, o kolektivnom strahu, posrtanju i otuđenju ljudske ličnosti, podaničkom mentalitetu i beznađu. Knjiga sadrži oko 300 tekstova, objavljivanih u Blicu za Crnu Goru, Vijestima, Monitoru i Danu, bilo da se radi o autorskim tekstovima pisa ove knjige ili napisima drugih reportera u kojima su citirani iskazi doktora Đurišića, izjave, komentari, ocjene, osvrte i mišljenja o aktuelnim događanjima u proteklom periodu. U tom smislu ova knjiga bi se mogla tretirati i kao zbornik tekstova više autora, čiji je priređivač dr. Đurišić, koji se već u njenom uvodu odredio prema svemu tome. A on kaže, gospodin Rajić već to već citirao, ali dozvolite da ja uradim, kao hroničar u vremenu
u kome nažalost živim. Odlučio sam da budem glas razuma i otvorim oči nesretnom i isprepadanom narodu. Da dotaknem i vrh i dno ovoga života u kome korupcija, kriminal, nepotizam i ubistva postadoše dio našeg življenja. Doktor Đurišić, naravno, kao častan i savjestan čovjek, ne propušta da od čitalaca zatraži i oprost za ono što je nekad bio. Pa kaže, ovi članci su dio mog života u kome izražavam i pokajanje i molim za oprost, što sam nekada i sam bio dio ovog karcinomatoznog tkiva. Čitalac će, čitanjem ove knjige, se i sam uvjeriti da mu se može vjerovati. Svi pak tekstovi u ovoj knjizi imaju karakter novinsko-reporterskih napisa, pravljenih za potrebe dnevnih ili periodičnih novinskih izdanja, te kao takvi nemaju autoritet svestrane naučne analize, zasnovane na utvrđenim i provjerenim činjenicama i dokazima, ali im se ne može osporiti hrabrost, bespoštednost i žestina kritičke observacije. Uostalom, još od rimskog prava je poznato da notorne i opsepoznate činjenice ne treba dokazivati, na čemu svoje tvrdnje dobrim dijelom temelji i autor ove knjige. Ali ono što može da zasmeta u prihvatanju ove knjige jeste njen subjektivizam, gotovo ekstremna ostrašćenost pa i mržnja koju ne krije ni sam autor, koji kaže u uvodu da niko više od njega ne mrzi Crnu Goru DPS-a i Mila Đukanović. To baca izvesnu sjenku na objektivnost kazivanja, pa i ono što je nesporno i što zaslužuje opravdanu kritiku, zloupotreba sistema i režima vezanih za privatizaciju i tranziciju, rasprodaja Crne Gore, pljačka, otimačine, korupcija, laži, prevare, iznude, organizovani kriminal, moralno posrnuće društva i pojedinaca, trgovina bijelim robljem, droga i slično, može tretirati kao pamflet, proizvoljnost, improvizacija. Subjektivna ostrašćenost i rezultat ličnog nezadovoljstva i gubitništva. No, znajući doktora Đurišića još od rane mladosti, sa sigurnošću mogu ustvrditi da se on pri pisanju ove knjige nije rukovodio niskim subjektivnim, ličnim i privatnim pobudama i interesima. Što se mene tiče, više bih volio da je doktor Đurišić napisao jednu knjigu koja bi bila studija i socijalno-politička analiza svega onoga što se dešavalo zadnjih 25 godina, a posebno sa aspekta promjene stanja kolektivne i individualne psihologije, svijesti i morala, što je dovelo do toga i kako se moglo desiti da jedan viteški i ponosni narod gotovo preko noći postane gomila poltrona, prišipetlji, podmirepa i podanika ropskog duha. Uvjeren sam da on kao doktor socijalne medicine, koja je ujedno i multidisciplinarna nauka, ima snage za to, a ne da se iscrpljuje tekućim dnevno-političkim izazovima i komentarima. U tom smislu, po mom mišljenju skromnom, ova knjiga, jako dragocjeni dokument i svjedočanstvo, neće i ne može imati onu snagu i značaj, a samim tim ni uticaj koji autor od nje očekuje. Hvala. Sve što je rekao moj prijatelj Brnović je 100% u pravu. Ostao sam dužan, sad me podsjetio. Gojko, da li sam rekao da sam Srbin 1. aprila kao prvoaprilsku šalu? Ne, ja to kažem 1. aprila, 1. maja, 1. juna i svakog datuma u godini. Prema tome nije prvoaprilska šala. Da vam kažem nešto. Kada je Bog stvarao svijet, on je nekako, ispada mu neka kesa u kojoj su bili biseri. I ti se biseri rasuli po Crnoj Gori. I napravili Crnu Goru najljepšom zemljom svijeta. A onda stigoše mladi, lijepi i pametni. Danas, stari,
ružni i zli. I sve rasprodaše što su mogli rasprodati. I fabrike, i preduzeća, i obalu, od zatvora prave kockarnice, ne možemo više doći ni na more. Prirodni resursi svi su rasprodati. Ali su stvorili jednu fabriku. Fabriku laži DPS-a. Dugo su razmišljali koga da dovedu za direktora. Hvala Bogu, u Crnoj Gori ima lažova dosta. Nije to problem. Ali je DPS tražio ko će to biti. I čuje da u Beogradu imaju nekakvu bebu koja laže je strašno, ne može da odraste. I oni kažu, dajte vi nam ovamo. Stiže beba u Crnu Goru. Uze beba Pink televiziju. Pa na svaki sat, minut, dva, ubi nas u pojam sa svojim lažima. Ta fabrika DPS-a jedina radi danas u Crnoj Gori. Sve smo prodali. Sad prodajemo suverenitet. Bježe kao kukavice od referenduma. Zašto bježite od referenduma? Pokrali ste izbore 26 godina. Pokrali ste referendume 26 godina. Pokrali ste Momira Bulatovića. I što ćete sad? Ne bojte se. Evo, poručujem vam, ne bojte se. Taj referendum ćete ukrasti, imat ćete 55,6% ljudi za NATO. Znamo mi dobro da je to laž. Ali pustite nas da vjerujemo da smo to mi sami odlučili. Da smo sami se opredijelili za to. Prije neku noć gledam na televiziji srpskoj i čujem da je u Veliki, čuli ste za mjesto Velika, ubijeno 600 ljudi. A sinoć dobijam informaciju, tada sam dobio, je rečeno da je 100 ljudi ubijeno u Pivi. Ne. U Piva Dola ubijeno je 1150 ljudi. Za jedan dan 520, od toga Blagojevića 220 Blagojevića i 109 djece do 14 godina. Znate li ko ih ubio? Handžar divizija i njemačka divizija u kojoj su bili ustaše, u kojoj su bili Volksdeutscheri i Njemci. Princ Eugen. A da vam sad kažem nešto. Divan dan u Murinu. Divan dan. 99. godina, vedro nebo, potpuno vedro nebo. Na tom vedrom nebu, tu dolje na mostu djeca prelaze i odlaze u školu, vraćaju se iz škole. Neko se nađe ko nije bio u školi. Na jedan put pojavljuju se neke ptičurine. Djeca viču, eto zmaj. Ne, to je milosrdni anđeo. Jedan pilot X, nanišani, i sve pobi na mostu na Murini. Ode dalje u Srbiju i nastavi ubistvo. Vratio se kući. Čeka ga 13-godišnji sin. Tata, jesi li mi što kupio? Jesam, kaže, pušku. Dječju. Tata, i ja ću biti ubica ko ti. Da, bit ćeš ubica. A jedna žena u crnini, s crnom maramom, sa svijećem u ruci i cvijećem u ruci, odlazi na grob Miroslava Kneževića od 13 godina i ostavlja svoju suzu. To je stvarnost Crne Gore. Dragi moji prijatelji, dugo sam razmišljao kako da nazovem ovu knjigu. Pitao sam se da li da nazovem Čepurci. Zašto? Zato što je čitava Crna Gora postala Čepurci. Pa sam odustao. Pa sam onda mislio da kažem skrivena istina, ali to je gotovo isto ovome. A ja koji pjevam, ja, fan Arsena Dedića, izaberem ovo. A onda se sjetim Odiseja, koji je lutao 26 godina koliko mi lutamo, da bi stigao i našao od Troje do Itake, da bi našao svoju Penelopu i svoju zemlju.
I ja ću vam večeras, možda to nije običaj, otpjevati pjesmu Odiseja. Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakle i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka dan, šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Evo je moja Penelopa, a vi sretan vam put, tražite vašu Itaku, vašu Penelopu, slobodnu Crnu Goru. Hvala vam, prijatelji, živi mi bili. Iskreno.